Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kanong ba haka step jong kakat artre unay tung arhaja apusan kelasaki ya kispa ngut kinong mare kibalay lumlang na kabenta katawang marathon promotion run kabadai kajingelang bat penkre ya katawang marathon arhaja apusan kabanlong haka apusau tri kurisau haka jela Arunachal Pradesh lapelong ya kani kajing mare daka sarkar Arunachal Pradesh ringkat berkisipai Indian Army haringkat kajing penyat daka Sirens Sports and Wellness na Ahmedabad. Kani kajing yat kebasan kilometer kelasdang nakajaka yang kali kebahadan giti latim kra bat yat syabarong akibenta berit jang kasor Shillong. Hadu shispan riu pongwit kinong mare kentup kisam la puli kiken hun yat kejat kisipai bat kirang ba kilawani men shimbenta. Kajing yat kawanra ya kajing sobha jong kakot kya kajing yatli kabapen iya kajing long kawai halor katawang marathon. Kani ka promoran kadai ka bakentup lang haki wei pat kinong ba kum ka Delhi, Guwahati, Gangtok, Bengaluru ba Darjeeling kibalong kibenta ban penkre ka Tawang marathon ka bahe tam ha India. Ka Tawang marathon ka banlong ha ka arpusau trik urisau arhaja apusan ha ulum ubadan ya kajing drong ka ba 10,000 feet ka Arunachal Pradesh. Ka kentup ya ka full marathon 10.r kilometer, half marathon arhuwei kilometer 10 kilometer bat san kilometer. Kadai ru kajing ele akai kaba ai ya ka song Pisa kaba he tam ha kajing mare jang kiriu pat ba kaba kot hadu andreu pusau lak tam tingka.